Mina Dr. Buwe Mhlanga ngiyathanda abantu angimlaphi umuntu ngomale yo 2 million angimlaphi umuntu ngemali ya ka 200,000 noma ya ka 500,000 angikwenzi ke lokho ngiyazi ukuthi abantu bahluphekile ngoba abantu bahluphekile ngifuna kubasiza uma ulalela bazondayo bathi idlozi kalikho uma ulalela badukisi bathi idlozi kali hawukele mina ngihawukele mina ngihawukele mina ngihawukele wethu ngalami hawukele mina sanibona nonke South Africa ngimi Dr. Buwe Mhlanga ngiyanibingelela nonke emakhaya ngiyanibingelela nonke South Africa niyaphila na ama-customer wami la ngibalaphayo namhla ngimi Dr. Buwe ngikhuluma ku TV yami Dr. Buwe Mhlanga seke ngoba ngikhuluma namhlanje ngikhuluma ngokuthi ngiyanthanda ngikhuluma ngokuthi siyakhane ngokuthi mina Dr. Buwe Mhlanga ngiyathanda abantu angimlaphi umuntu ngomale yo 2 million angimlaphi umuntu ngemali ya ka 200,000 noma ya ka 500,000 angikwenzi ke lokho ngiyazi ukuthi abantu bahluphekile ngoba abantu bahluphekile ngifuna kubasiza ngibasize ngendlela inhle ngibasize nabo bazokhuluma kusasa ukuthi awu cha Dr. Buwe Mhlanga uyabasiza abantu namhlanje ngoba ngikhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga ku TV yami ngikhuluma ngokuthi kunabantu banamona too much sizinyanga thina sodwa asikwazi ukwenzela namona umuntu ukwazi ukwenzela mona inyenyanga akusiyo nyanga leyo angathwasanga angawufundelanga unyanga mina ngiyazi ukuthi kusukela kanamuhla ngoba ngikhuluma Dr. Buwe Mhlanga angikwazi ekuphoqa inyenyanga ukuthi ayikwazi kulapha ngoba mina nginamuthi no lokho kulahleka lo muntu uyinyanga ukhuluma kanjalo uyalahlekelwa ngoba singobafowethu sonke kufanele ungakhulumi ngomunye umuntu noma ukukhuluma ku video yakho ukhuluma ngomunyenyanga angikwenzi lokho mina ngiyazisiza ziningi inyanga zifika la kumina ngiyazisiza ngizisiza ngendlela inhle mina Dr. Buwe Mhlanga ngizisize kube kuhle namuhla ngoba ngikhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga ngikhuluma ngoba kuningi ngikubonayo kuningi ngikuzwayo kukhulunywa ngezinye inyanga sikhuluma kabe ngomunye umuntu makuthi unalwazi lakho lwazi lakho lelo ufuneka uhlale nalo ungahambi uphoqa abantu mawuphoqa umuntu akuyi right asithandaneni thina sinyanga asiyakheni silaphe abantu baphile hiloko nkushoyo mina Dr. Buwe abantu abaphile emhlabeni nawe uyalapha ngokwakho nami ngiyalapha ngokwami akusho ukuthi mawulapha kusho ukuthi mina ngoba ngilapha abantu mina nginamuthi ngedwa awubi nomuthi uwedwa awubi nomuthi wena wedwa uba nomuthi wakho lo umbaye nokugaya nomunye unamuthi wakhe lo awumbaye nokugaya kodwa ke kobonakala ukuthi umuntu umlaphayo uyophumelela na ma una customer amaningi owalapha kahle ungawarobhi vele ama customer uzoza kuwe makuthi uyawarobha ngokutsotsi wakho ukukhuluma ukuthi mina ngiyazi kulapha kakhulu vele ama customer wabona ukuthi siyarobheka la ungathi akusikwambi kahle uzowabona ama customer ozoncipha ngoba ayabona ukuthi la siyarobheka umuntu ungambizi 2 million umuntu ungambizi 500,000 umuntu ungambizi 200,000 lokho awusamlaphi uyamphucela mali yakhe esandleni sakhe mina Dr. Buwe Mhlanga ngikwenzi lokho mina ngiyazwana necustomer malifikile sizwane ngokuthi manje lona lihluphekile ngokwazi kulapha kube kuhle ngitshela nonke South Africa sibambeneni thina zinyanga sokwazi kulapha abantu bethu ma customer ethu abe right baphile abantu bakhulume ukuthi siyalapheka la ngiyalapheka ngikhuluma nani ke manje ke sengizokhuluma inamba zami ngisemelville
ngisestenga kwadukuza KZN eMelville eMadanchini uyehla stop ebhodini wayehla stop ibhodini uzongithola mina Dr Buwe Mhlanga ngithi namhlanje ngikhuluma inamba zami inamba ithi 079 911 32 42 inye ndiphinde futhi ithi 079 911 32 42 inye ithi 065 674 86 48 ngiphinde 065 674 86 48 nginamba zami lezo mawufuna kuntola ungithola eMelville Stenga wabona mina mawuthola evideo ikhuluma ukuthi mina Dr Buwe Mhlanga ngilapha ngomamiliyoni cha akusiyena Dr Buwe loyo mawumthola ivideo umuntu lapha ku video uthi hayi mina ngilapha ngo 500,000 akusiyena Dr Buwe loyo mawuthola umuntu uthi yena ulapha ngo 200,000 akusiyena Dr Buwe loyo ngoba angifuni kumroba umuntu mina ngisimuntu ngayilethwa ngoNkulunkulu nganikwa idalwa phakathi komzimba wami ukuthi ngikwazi ukusiza umuntu ithonga nganikwa ngabantu abadala ukuthi ngikwazi ukusiza umuntu ngoba umuntu ngiyamthanda mina kusho mina Dr Buwe Mhlanga namhlanje ngoba ngikhuluma nani South Africa yonke ndikhuluma nani nonke nisemakhaya ndikhuluma ngokulapha ngiyalapha nalaba ngibalaphile ngiyabathanda namanje kufanele nathi siqhumane nalanga ngibalaphile lo muntu ufuna kunifonela angifonele angincabi lutho makuthi akuhamba ngakahle angitshele Dr Buwe ungathi kukhona kungachayisi kahle ngiyambiza umuntu cha makungachayisi kahle buya kumina buya makuthi kuba phela amandlozi awafani abanye kuhamba kuvele kucheche munye kuvele kuthatha isikhathi kube slow kutholakala ukuthi lo muntu unankinga ziningi kunabanye nje ngoba ngikhuluma Dr Buwe Mhlanga banazandla zincolile umuntu asuke uyodubula umuntu asuke abulale umuntu asuke ayenzeni lento ayenzayo umuntu akusiye inkukhu umuntu mawumbulele esithulu sakhe siyakhuluma nabo namndeni wakubo mawukhaya mabakhala inyembezi ziwela kuwe sele into ayikho kahle nalabantu bahamba babulala ibala lumhlophi laba babulawayo leyo nyanga angazi ukuthi ifuna kwenzani imizimba yabo kanti akwenziwa lokho umuntu awulaphi ngecubu zabantu umuntu ulapha ngomuthi lo wawufundiswa usathwasa ngabantu abadala ukuthi umuntu uyenza kanjani vela mina Dr Buwe Mhlanga anginankinga nakancane abathakathi ngiyabaceda kubafichisa abathakathi angikhali ngomthakathi umthakathi mina mawufika kumina ngiyakwazi ukuthi ngiyenza kanjani ngoba umthakathi yena wonisela izinto zabantu abantu abaphumeleli emhlabeni ngendaba yabathakathi abantu abaphumeleli emhlabeni ngendaba yemona abantu ngoba ubabona bayobulala munye umuntu ngendaba yemona abafuni munye umuntu aphumelele lokho akukho kahle kusho mina Dr Buwe Mhlanga ngiyakhuluma kusukela kanamuhla ngingizwe nonke South Africa ningizwe nonke abalaleli emakhaya mina Dr Buwe usho njalo inamba yami ngiyomnika yona manje ithi 079 911 32 42 inamba liphinde futhi ithi 079 932 42 inye namba ithi 065 674 86 48 inye namba ngiphinde futhi ithi 065 674 86 48 inamba yami lo muntu afuna kunithola uyongithola kulezo inamba